Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Hawar ke hat along rihing ame aputha Congress asongja polapen arisang hwa tumpen ing samjin pen kachesongpon. Hawar ke hat along pai ni phaing kora nerkep arni hawar ke hat lang somepi lapen samelangso block Congress committee atumpen meri hing ame aputha kachesongpon. Labangso kachesongpon lake meri hing smart meter ke dopen APDC alatum ador mate anam ke batpen ke ongdung ki dokelak aratatum rihing ame anam kitu jiaphan aphu chepar pulok atum sitame penang anatum doolo bonta lahai alam BJP rachari asong atum mathapon pesi kaike amat rihing ame anam ke pabat lok pen ke Congress asong pen ke chedon dun thek thepusi habar ke hat along Congress asong pen armu amuluk chingrum si ing samjen pen che songpon lu smart meter ingkir nangji ing than nangji pusi ke hang tarampon labang solong Congress asong japo roton ing tipensi SDO APDC laphan pinpur alu pi pajerdam কি কব প্ৰতিবাদ কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ আমি হেবাবে কৰিছো স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো আমি গম পাইছো স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে আমাৰ মানুহবিলাক বেছি হাৰাশাস্তি পাবলগীয়া হৈছে আমি জেনেৰেল যেটো আমি বিল আগতে পাওঁ তাত কিন্তু এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যেটো বিল আহে যেটো আমি টকা দিবলগীয়া হয় এটা দুগুণ তিনিগুণ টকা দিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি হেকাৰণে ভাবিছো এটো জনসাধাৰণৰ প্ৰতি এটা হাৰাসমেন্ট দুখীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি হাৰাসমেন্ট আগতে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ মই যেটো জানো নিয়মতে আচলতে কনজিউমাৰ জনে সন্মতি দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে লগাব পাৰিব কিন্তু ইয়াত দেখিছো মোৰ ঘৰটো আনকি মোক নজনাকে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিলে তাত লগাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল এতিয়া মই তাত দুগুণ তিনিগুণ টকা দিবলগীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে অকল আমি বুলি নহয় অকল কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আমি কৰা নাই এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলৰ বেকে আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি আমাৰ জনসাধাৰণ আছে ইয়াত বিজেপি আছে এএছচি থাকিব পাৰে বেলেগ দলৰ মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু দিবলগীয়া হৈ আছে নহয় জানো স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়াৰ লগে লগে দিবলগীয়া হৈছে এই যে হাৰাচমেণ্টে শাস্তিবিলাক যে আমি পাই আছোঁ দুখীয়া ৰাইজে গতিকে এই শাস্তিৰ ওপৰত কিন্তু ৰাইজক ৰেহাই দিব লাগিব সেইকাৰণে APSCক আমি এইটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আপোনাসকলে যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে এইটো ইমিডিয়েট বন্ধ কৰক আৰু বন্ধ কৰি পেলাই আগৰ যিটো পুৰণা যিটো আছে সেইটো মিটাৰ লগাওক আৰু কোনোবা যদি লগাই এইটো বেলেগ কথা কিন্তু কনজিউমাৰ কিন্তু এইটো কিবা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেতিয়াই তেওঁলোকে লগাব পাৰিব আৰু মই জনামতে নিয়মতে আচলতে অফিচতহে দিব পাৰে আৰু লগতে এই ব্যৱসায়ী সংস্থাবিলাকে দিব পাৰে কিন্তু যিটো দেখিছোঁ নহয় এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত দি আছে এই দুখীয়া ৰাইজে কি কৰিব নহয় জানো সেইকাৰণে দুখীয়া ৰাইজৰ হৈ পেলাই আমি আজি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আমাৰ APDCLক অথৰিটিক ডিমাণ্ড কৰিছোঁ গতিকে ইমিডিয়েট আমাৰ যিটো এইটো স্কিম আছে তেখেতসকলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো বন্ধ কৰিব লাগে ৰাইজক হাৰাশাস্তি দিয়াৰ পৰা কিন্তু বন্ধ কৰিব লাগে ৰাইজক মানে শান্তিৰে থাকিব দিব লাগে কাৰ্বেলৰ কোড কৰিছে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ কোড দিলে আমি যোৱাকালি ডিফুট দিলোঁ যিটো আমি তেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই আজিতো কিন্তু আমি বজাৰ মাজলৈ কিন্তু যোৱাকালি প্ৰচেছন কৰি পেলাই আমি পিছত গৈ অফিচত দি আহিলোঁ আৰু আজি ইয়াত হৈছে আৰু লগতে আমাৰ বোকাজানত হ'ব ব্লক হিচাপত Duar amla arata tumpen aduya hoya puthak pherangke amai ke phapon pai ni phaing kora nerkep arni nijang Karbi Anglong lakhai si duar amla constituency ke parlo jongthong mate tumprung along ke do kaprek aswatum Karbi Anglong district kali dakepu ajok pen duar amla arata tumpen pherangke amai ke phapon Sonsi ke ramtang pai ni phaing kora pho arni EC Assamese portal channel along pen ke paklangpon haladak arata tum nitum ke Karbi Anglong asor kali Nogao district asorpu kachipu thekpon longsi piniduar amla arata tum pherangke amai phaponang koklopusi pherangke athengno lamthe chepaklangpon Sonsi rat alam the along ateng pulote ke ramtang 1951 pen census survey pon alu along ke Nogao district kali lapen dake Karbi Anglong district pusi tok daklo tangte kopi ko son pensi haladak ke do arata tumpen Nogao district pu kachipuma manghume melu lasi alangli tumpen ing samjin thangna chebohong chehori abe pin pen ke do ponji aphansi duar amla arata tumpen choning ripon Lapenon eprangke wangje arni pen ke government pen mate Karbi Anglong pen kerap ke pajir ason ansitame ke paklang pon edji aphansi chuning ripon rinti Amri pen Hemari Bongrung Karbi Anglong News ni nali tu maphan la rangke bitu maphan ni tu na jokanang ko soneno je ke damtang ladak la tengalong su tumprop la pen tungtung hawaralo je dak local emisi mate Karbi Anglong Mas Konsilong yempa je go back kualang tum ke hang kasar lang pen alang tum bang la so bangke claim pledeni apono alang litum bang kabat hadam bangke alang litum bangke la bangke Nogong district alang tum anda cipubo
nili alang tuman ki pudani langsung alam thi langsung lo alang litum kagos potro avipin adu ya hoi chini nipin pensi alang litum bangke Nogong district si nonganta alang tumangke alam cepet bom lapen alang tumang citin bom la sini lipudam ji alang litum bangke proman potro avipin pensi alang litum bangke la hiria kehang kasar lang bangke alang litum bangke nilihin penke kondem lo athe ilitum Bharat Sadhin long pen api ilitum 1951 pen mustami ilitum Karbi Anglong la handbook lo la Karbi Anglong along halasut Survey of India hut nang kipi handbook lo la ke klar dak pensi dak ke tok dulo arong anta la pen an suse dutulang je pe klar dak si thani je 1975 Assam notification along mustami June achiklo 24 June 1975 hal so out mustame la dag la doram la kadu kabe 36 revenue village bangke Karbi Anglong si vanjablo la pen hadak alu mandal hai tok dag lo la hen lo la ke doram amla mojab la so la alang lituma bang la hai ki jong pontap ke jong ponpru bangke claim kledani apolo athi alang itu Karbi Anglong si angkang di dokok putih Karbi Anglong lam si ninggi nai polo la sini tum pini na tum hana chop hanang kok bola sonen lo je la bangke la aprang hiri la bangke forest gate lo ladak ili tum dan sa himalo kopi posini tum pini ke hanang kok majel ke damtang arni je Karbi Anglong pen JJM Jol Jiwan Mission scheme aputhak dak bunai la hiri semar pon bom lo laso ili tung semar bom pisame lang apai bang pon lo lang pai pon hu bang pon bom lo je la dak bang ke claim long li pusi alang li tung bang pon lagi tuteli Nogong district pusi lasi kosong si dak Nogong district ji mati lagi ili tung kadu kawe ai tum handbook penja penda ke tok dak si tu ko las ahimag la dak kali lanon itum ke do dak la himag ali ahimag hu la tini ali nang aprang si tulang ili tum afis non pui aprang dolo ba ili tum kada mana afis si tulang halan si tulang jung tung kadu kawe ang konsop na tum gugulong le char sami gugulong sami stop map ke do ang lo lasi alang itum la Nogong district pu bang ke chipu bang ke ingtonang pu nilin pen chundri dam bang ke lasi pinia bang ke ni tum la doram la arat ang bong pen itu ina tuman herangke tumana cup hanang kok bangke laso alam thia putak sana cupalo lasi alang lituma bang la iri afrang la 1951 la pe 1975 anikan bustame alang litumhan je cikru ruiniang bong pulo jong si Karbi Anglong dudunde pulo tang tena tum ruiniang bong pen na tum tamane pini alu same je dudunde pu alu same bana dudun pu alu same lang tum nang pidune ye pulo te 1951 ta pipe mani jong si dudunde ba dudunji puisame ya so puthak pen mani togi ren pidun lo pudang te la chogi te bon same hala sur same lang tum togi ra pipe ako te ching kiching wai tabe la pe 1975 ho same uthot ako hang tulo hala sur puisame pitulo je kumar mama ke dudin la sorong la doram la 36 revenue village along la soro apodwa hut bangta hang lo te bon same alang li tum bangke nang dudun clip lo la sila sonda khaksi la non MLA homosti ke tha MLA homosti ke tha ilitung amri homosti long mustame ilitung kaching honai local MEC mate Karbi Utama Selong alang litung Guwahati long dunsi election commission of chief election officer Delhi ben si langlo la sihala hongkorde pola ketrolo hala dak si alang litung han hang dun lo la pen hada litung local MEC same hiri punulo je lake dak la jungthum tumprop teng langso la pen kamarfa la pen boitlangso mas hiri hadak ponchait sabsulut pojalo just ami halata tuteli lake Karbi Anglong lo asi hala sus tami litu dak litu bangke Karbi Anglong arat mate doram la arada bangke doram la arada bangke hala su itum pidun lo je jong sinang litum jong hiri doi pudarang te lake nitum ke lake nang kroikre je la bangke nitum Amri LA pena Amri MLA homostil lasi hujai kali pu tuni puno lasi ladak bang alang itu nona cipu bomlang Nogong da kali lo non bangke hujai district lo lake homostil da hujai lo MLA lasi alang itu bangke cini nipin pensil lahai lake soita pe soi pru bangke nilitung dua ramla arar tum bangke tamane cikro jun dekelo athila bangke dua ramla kalang bek mati
lasi sondak taksi ladak bang LA tasame amri LLO 1112 amri MLO homostilo la doram lake lasi district bang evs Karbi Anglong lo lapen ladak bang lake amoja bang doram la lo lasi dak bang kiceng doram la ek nong doram la lo dak bang lasi la get la dateng langson si la dak hala su portal news asamis portal news long ke klang la so ajo ni ben CP ni na tuman chupa bang lain lo lasi an sila portal news ka peklang asamis hiri news hala ka peklang news pusa amunir bang pusa me reporter pusa me jong se alang di chini lor ji pulodang te na pe tong sob ni tumalong kadu wi documents det ni tum peklang et lasi komat ne jong sidak non la dak ang kangarlu la dak tum probolong komat ne jong si chini tum duk pulodang te wangingo ni tum la itum local emisi along damo handbook pen cenglok map se map kadu kabe sob nang peklang lap lasi kagos abe alang tum ci odong abe alu pak abe ni le kupusi alang litum la dake nogong district buhailo la penan sila news long ke hangka sarlang rer tum ke already Karbi Anglong butars arat side lasi alang tuman tuning dilo je jongsi PMKSY 2.0 scheme pen bang proxy ke batum aphan check keron pon Lakhain korat frog dwar bagore misi constituency ke parlo dolamara kai pholang swa hithi along distribution of fund under production system activity program padopon bangswa mai ke chari pon lake kakojuri WC president Samson Singnar pensi mai chari ponlu lapen kakojuri committee ke thom lake bijuli 1 bijuli 2 ansi mai pedoponlu Lapen alohia man pen kache tongdun duar bagori VDC chairman Sarkoi Rongphar Lapen Dolamara town chairman Mongol Singh Terang Lapen duar bagori mondol committee president Sunaram Singnar setame che tongdun Bangsa Maya long VDC chairman Sarkoi Rongphar pen ko sonsi floriculture lapen horticulture ke klem pen kimejima lahai setame thanmung tekang Lapen lahai central scheme ko sonsi duar bagori angkang nangkele ma pulote lake Karbi Anglong Autonomous Council kacharia bangphu CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard Tok Birat aphan party bahak he pin pensi ning aklong pen pipajer ponlu Lapen education EM Richard Tokbi pin khat ponsi lahai central scheme ke palong jia phan nili setame ridak pidun lo lasi pini nangli tum long lo lasi lake BJP a sarkar penisi kidokela aphan scheme pilopusi VDC chairman Sarkoi Rongphar pen radaphan thanpon Lapen Kohora Soil Conservation Department Ranger Sanjoy Gogoi Kamatha Kemisen pen Karbi Anglong Autonomous Council pen kethek long pen ajoksi Karbi Anglong Autonomous Council pen sitame Kohora Soil Conservation alongsi lahai scheme pi pondo lapen Sanjoy Gogoi sitame ningkan pho angbong setame PMKSY 2.0 scheme nangkile anke rat aphan kipipajer lolasi pini setame bangprok sikep arat aphan check alu inut pen surikre pho pipajer ponlo Tangte VDC chairman pen Pherangka thengno kaningje pon alam thele arjuponik sina Duar bagori pen Dorseng Tokbi Karbi Anglong News Ini nangatom lapangso PMKSY nangatom lapangso sekeron kita managing ini tanik Prangsi kardom pajirlo ini yaknalitum government pen ipipon project bijuli kakojan kai polangso lalong kedeng pon labangso PMKSY pu project along niritum long hak scheme kaduri pon tu so scheme buthak se niritum dak ini jingki jethan pon lo lapen ke ladak pinangan ke claim pon nai do lasi ladak committee do la committee tumpen beneficiary amen ingwai do so beneficiary atum han kumama tum han se kipi ponangi ma poteng pen itum local emisi mate Karbi Autonomous Council EM sa Richard Tokbi alangli iliphan kapin khat ponateng nili bang solis along nili approve dun lo ase solis ateng prinsip ini tangkanang lilo ase so tangkanang lilo ase so tangkanang li pen inut pen surikre po tangka pini nang lilo ase so surikre po pen dak ajaka ke claim nahi ke lahai lojo jake mil abari katiki pen ke dak horticulture check ke anaros ke pen kenglok pin khiti ki claim phansi pini first phase phansi tangka pipondo ase so tangka PPNC
pini rat tum pini klem pon po la pe la chot kali ni tum chuning silom menta pinangan dak pipon lo la ke churu ren itum Karbiang Long Autonomous Council CEM sir Dr. Tuliram Longhang alangli kicipaduk alangli doar bagri panakang pon si dak ni tum han labang so project nang wan pilo la pe na solong kai kita tum han ikang hon pon kam ikiklem pipon doar bagri local MC mate sir Richard Togbi alangli kicipaduk dun pe na joksi la so project dak ni tum klem pon long lo Nasila dakarat tum tanding orang piglo, nasila dakarat tum cuning silom ta piglo lahai kerapon, serhegru tum handa pipon, serhegru tum ta dak ali cipi dulu, dak jamrong ke thak pen cenglok ason acar ke ponai, lapen ke mirapu tap ke ponai lahai dulu, si dakarat tum ta benefit dulu, lapen ini tum ta mening orang lo. Lapen ke ason thak sa ansri ke klem ponzi fansi pining kami has face ke nili tumla 15,000 tangka nili tum pini check round pon lo. Lapen dak komiti ke japon tum kami ke japon mesen nasi pendak department fansi intras lo department ta soil department pe lang tum dak klem pon mesen lo nasi lahai ta doi pensi pini nili tum dak labang so tangka nili tum pini check round pon lo check mane tum la so payment slip lo la so tangka bank dam te long po la so saya bank ke pini kan